nyuma y'agahenge k'ibyumweru bibiri Iran na Leta z'Ubumwe za Amerika byiyemeje gusinya, biravugwa ko amakuru akomeza kugenda atangazwa aturuka ku muhoro wa Hormuz arakomeza kugenda agaragaza ko Iran yamaze kugabwaho ibitero by'amadrone. Amadrone akomeje kugenda arasa ibisasu biremereye cyane ku mwaro wa Hormuz. Birakomeza kugenda bitangazwa na leta za Iran, zikomeza kugenda zigaragaza ko nubwo isi yose ituje kabiri mu mudendezo, izi ko hari amahoro cyangwa se agahenge k'ibyumweru bibiri byasinwe na Leta zunze ubumwe za Amerika na Iran. Biravuga ko aya mahoro birasa nkaho ntayahari. Byamaze kugaragazwa ko Iran yakomeje kugenda igabwaho ibitero bwagiye gucya ku muhoro wa Hormuz, bivuga ko Iran irimo kuraswa na za drone zikomeje kugenda zirasa ibisasu biremereye cyane. Iran igakomeza kugenda igaragaza ko nibiguma gutya iri buze kuba yasesa amasezerano y'agahenge k'ibyumweru bibiri yasinyanye na Leta zunze ubumwe za Amerika. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa ku muhoro wa Hormuz, hakomeza kugenda havugwa ko hakomeje kugenda hagabwa ibitero by'amadrone, bikaba ari ibitero biri kugabwa kuri Iran, ariko Iran yo igakomeza kugenda itangaza ko nubwo iri kugabwaho ibi bitero by'amadrone, biri kuvuga ko ibi bitero byose byakomeje kugenda bigabwa na Israeli. Israeli irakomeza kugenda igaragaza ko nubwo Iran na Leta zunze ubumwe za Amerika byasinye agahenge k'ibyumweru bibiri by'amahoro, bivuga ko Israeli yo yakomeje kugenda ivuga ko iri buze kuba yagaba ibitero. Nyuma y'uko ku muhoro wa Hormuz hakomeje kugenda hagaragazwa ibitero by'amadrone, amadrone akomeje kugenda arasa ibisasu biremereye cyane kuri uyu mwaro, kandi bivugwa ko harashwe byibura udukombe cyangwa se utugega tubika essence tugira byibura kuri miliyoni 3 twose tukaba twarashwe muri iri joro. Bikaba byamaze gutangazwa na Iran, ikomeza kugenda igaragaza ko nubwo isi iri mu mudendezo, ikaba izi ko Iran ifite amahoro, irakomeza kugenda igabwaho ibitero. Nyuma y'amagambo yatangajwe na Donald Trump wavugaga ko agiye kuba yasiba ku ikarita y'isi Iran yose ndetse n'ibikorwa remezo Iran yavunikiye imyaka yose, bikaba bigiye kuba byahanagurwa mu ijoro rimwe. Ibi ngibi bwake mu masaha make gusa yakurikiwe n'amagambo yuzuyemo amahoro n'ibyishimo ku banye Iran, kuko abanye Iran Donald Trump mu ijoro yatangaje ko ari buze kuba yasiba ku ikarita y'isi ibikorwa byose bya Iran, ndetse na Iran ikibagirana ikaba amateka. Abanye Iran bivugwa ko bari batangiye kuba bahunga Iran, bagahungira ku bihugu bikikije Iran. Ku muhoro wa Hormuz bivugwa ko abaturage bari bamaze gufata amato berekeza mu bindi bihugu bituraniye Iran. Bivuga ko nubwo Donald Trump yatangaje aya magambo, yari yuzuyemo politike igamije kuba yakigobotura kuba Iran na Leta zunze ubumwe za Amerika byagirana urwango. Mu masaha make gusa atarenza amasaha 9, Donald Trump atangaje ko ari buze kuba yasiba Iran ku ikarita y'isi. Donald Trump yongeye gutangaza amagambo asa nkavuguruza yo yatangaje, bivuga ko Donald Trump yisubiyeho byari igikorwa cy'ubugabo gikomeye cyane, nkuko abanyarwanda bica mu mugani bavuga uti akagabo katisubiyeho kabyara ububwa. Byose byari byatangajwe cyangwa se wari umupango ukomeye cyane uramaze kuba watangazwa na Donald Trump wo kuba yagaragariza isi ko afite ubumuntu, ndetse kandi ko yiteguye kuba yahosha intambara ku isi, nkuko akomeza kugenda abitangaza mu magambo akomeza kugenda avuga buri munsi. Nubwo Iran ikomeza kugenda igaragaza ko yamaze kugabwaho ibitero na Israeli, irakomeza kugenda igaragaza ko ishobora kuba yashesha agahenge k'ibyumweru by'amahoro byamaze gutangazwa ndetse kandi bigashyirwaho umukono na Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Iran irakomeza kugenda igaragazwa ko yasezeranyijwe na Leta zunze ubumwe za Amerika ko itari buze kuba yaraswa n'igihugu cya Israeli. Gusa nyuma y'amasaha make cyane Iran imaze gutangaza ko yakomeje kugenda igabwaho ibitero byakomeje kugenda bikorwa n'amadrone kuri Hormuz, bikavuga ko Iran yakomeje kugenda iraswa ndetse ikanangirizwa tumwe mu tugega tubika peteroli na essence tugera kuri miliyoni 3. Ni igihombo gikomeye cyane gikomeje kugenda kijya mu bindi bihombo Iran yakomeje kugenda igira. Iran irakomeza kugenda igaragaza ko nubwo yakomeje kugenda igabwaho ibitero na za Israeli, ishobora kuza gusubisa ibisasu biremereye cyane muri Israeli. Intambara y'isi ya gatatu ikaba irongeye irabaye tayari, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Iran yakomeje kugenda irwana ishyaka ryo kurwanira ubumwe bw'abanye Iran, gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa ibintu birasa nk'ibigenda byanga
bitewe nuko irasa nk'iyatawe mu mutego byarangiye nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'umwe mu basirikare bakomeye cyane bo mu biro bituruka muri Iran. Barakomeza kugenda bagaragaza ko nubwo Donald Trump yatangaje ko amahoro agiye gusendera kuri Iran, ahubwo ni intambara ikomeye cyane igiye kuba yagabwa kuri Iran bitewe nuko leta z'ubumwe za Amerika zamaze kwigobotora iyi ntambara, bikaba byamaze gushinjwa cyangwa se bigasigirwa igihugu cya Israel. Iran yo igakomeza kugenda igaragaza ko Donald Trump yamaze guta mu mutego Iran na Israel byarangiye. Nubwo Donald Trump yakomeje kugenda atangaza ko yamaze kwigobotora iyi ntambara cyangwa se asa nk'uwamaze kuvanwa muri iyi ntambara, igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika kikaba cyakoresheje amagambo yuzuye politike ndetse asa nasize umunyu, ariko Iran yo igasa nk'iyamaze gutabwa cyangwa se nk'iyamaze gutabwa mu mwobo byamaze kurangira, ariko na Israel nayo ikaba igiye kuba yashyirwa muri intambara cyangwa se Israel ikaba yamaze guteguza ibitero byamaze kuba byakorwa kugeza kuri aka kanya. Nkuko bikomeza kugira bitangazwa ku muhoro wa Hormuz, harakomeza kugenda hagaragazwa amasasu ateye ubwoba cyane yakomeje kugenda arikurwa n'amadrone ateye ubwoba. Ni drone zikomeza kugenda zirasa zidatwawe n'abantu, ariko ukabona ko biri buze kuba byakumvikana ko Iran ishobora kuza gusesa amwe mu masezerano yakomeje kugenda igirana na leta zunze ubumwe za Amerika, bitewe nuko harakomeza kugenda hagaragara amacakubiri cyangwa se Iran irasa nkaho yamaze gutabwa igasirwa mu nama, ariko kandi Iran ikomeza kugenda igaragaza ko itari buze kuba yakemera gusigwa mu ntambara ndetse na leta ya Israel, ahubwo ishobora kuza kugaba igitero gitunguranye kuri leta z'ubumwe za Amerika cyangwa se kuri ambasade ziri hafi ya Iran za leta zunze ubumwe za Amerika. Netanyahu arakomeza kugenda agaragaza ko amahoro ntayahari hagati ya Iran ndetse na Israel, ubwo na leta zunze ubumwe za Amerika, bitewe n'ibyakomeje kugenda bigaragazwa. Ariko Iran yo irakomeza kugenda igabwaho ibitero bya Israel byakomeje kugenda bikorwa n'amadrone, ndetse bikanumvikana ko zimwe mu ndege za Iran zatwaraga abagenzi zakomeje kugenda ziraswa, ndetse n'ububiko bubika essence litiro zigera kuri miliyoni 3 zose zikaba zamaze kuba zaraswa na zimwe muri drone zakomeje kugenda zigaba ibitero bivuga ko zaturutse muri leta ya Israel. Ndetse Iran ikaba imaze kuvuga ko ari igihombo gikomeje kugenda kijya mu bindi bihombo byakomeje kugira mu by'ukuri biterwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Nyuma y'imyanzuro ikomeye cyane Iran yakomeje kugenda ifata, irakomeza kugenda igaragaza ko intambara iramutse irangiye cyangwa se igasa nk'ihoshwa, bumwe mu bwato buri buze kuba bwaca ku mwaro cyangwa se ku muhoro wa Hormuz buri buze kuba bwasura agera kuri miliyoni 2 z'idolari, bikavuga ko ari igikorwa cyo kuba cyasana ibyangijwe n'intambara cyangwa se nibikomeza kugenda byangishwa n'intambara kugeza kuri aka kanya. Iran ikaba yamaze gutangaza ko ubwato bwose buri buze kugerageza guca ku muhoro wa Hormuz buri buze kuba bwatanga amafaranga ari buze gufatwa nk'umusoro agera kuri miliyoni 2 z'idolari, ariko kandi agatangwa mu buryo bwo gusana ibyangijwe n'intambara yakomeje kugenda ikorwa na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'ama ambasade ya Amerika aturaniye na Iran, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa na leta za Iran. Ni ikibazo gikomeye cyane kiri gukomeza kugenda kigaragazwa, nubwo Iran ikomeza kugenda ishyirwa mu nama ivuga ko iri mu gahenge k'ibyumweru 2 by'amasezerano y'amahoro na leta zunze ubumwe za Amerika. Iran irakomeza kugenda igaragaza ko aya masezerano umwanya uwo ari wo wose ashobora kuza guseswa, bitewe nuko irakomeza kugenda itangaza ko iri kugabwaho ibitero biri guturuka muri Israel. Mu masezerano yakomeje kugenda asinwa ndetse leta z'ubumwe za Amerika zakomeje kugenda zigaragariza Iran ko nta gihugu na kimwe cyaba Israel kiri buze kuba cyagaba ibitero kuri Iran, ariko Iran tayari ikaba yamaze kugaragaza ko iri kugabwaho ibitero biri gukorwa na drone za Israel. Ni ikibazo gikomeye cyane, Iran ishobora kuza kwivumbura mu kanya akariko kose, ndetse intambara ikongera kurota bwa kabiri, bikaza kuba byaba ikibazo gikomeye cyane, bitewe nuko Iran irakomeza kugenda igaragaza ko yakomeje kugenda ibeshywa na leta zunze ubumwe za Amerika nyuma yuko yakomeje kugenda iraswa ku muhoro wa Hormuz, bikabyumvikana ko hakomeje kugenda hagabwa ibitero by'amadrone ateye